Sebono ekiombe kia Rotary Club International ekianyere ko bage gwasokia se emyaka nyere ko bage gwetana kwene kibuna kenyere ko bage gusira abamenyi a Aime county ya Kisii gwetera ase okubarimera ebisima ekirenga ekinene kyo kwene kiabuna kera omumenyi bwe county ya Kisii nabo igochi county chiri chietana ino nyare ko bakwenyorera amache asenchira ere enyororo litukoria rero nigo banyara ko bakomerana anene imeya ensemo ya magena eyirebo machoge burabu asabanyara ko bagucakia bene umoroberio bwokorema egesima korengana na barabo nigo batebira umoroberio nyare ko bagokonya gwetania abagusi chimia isano nemo abagenda tokoba bakonyora amacha marabu gwetera ase ebisime byo. Tulipewa fedha na Rotary Club of Litchfield kule Marekani ili tuweze kufanya reticulation ya maji hapa Riongeti. Tulieka borehole mwaka uliopita na tumeona wakazi wanatembea mbali kupata maji. Kwa hivyo sasa tumejenga water kiosks 3 hapa MSR, Riongeti na Nyamesaro. Wiki ijayo tutaweza kuweka hizo ATMs ili wanafunzi wakija shule Januari wanaweza kuchota maji hapo kwa shule bila kwenda mtoni. Leo tumekuja na wenzangu kutoka waziri wa maji hapa Kisii County na tumepata usaidizi sana kutoka Gavanarati na tumeshukuru sana kwa wakazi wa Riongeti kutukaribisha ili tuweze kumaliza msaada pamoja. Korua maji ya soete kiro muntu gagogete amaji kiro aba oyore kunyara mbabegete pakemechi yabo abali batali kunyara nabo bagocha babuchaga kero bajire gaigantu bwate DM kero muntu nabwate gyako igore ebibuyu byatagete nabako igora nando wakana lakini bono mune mbulere iga muntu tayogocha paka kanande esire amaja ali babegete chitangi yaere bamenye gocha kubucha.